بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Minister of State for Islamic Affairs, Sheikh Abdullah Saudan,
رمضان دروس دوما بدان النبي دكتور آدم شميم إسلامي كنتكا به وزارة إسوري بدان تبه بيبها بيفلون أدي دراغاتون مي حفلة بلدون جندوا مي حفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا رمضان دروس برنامج مرحبا دنوا. آدمی رمضان ما تیاروما أرجون من كوريداني آدي نفسه تیاروما كورون إمه مهمو كم بالا مهمو معلومات أرجون من فورك دين ما Ministry of Islamic Affairs إنجنستي برنامج. उम्मीद की मी एम्हा बेफुल्ना शौगवरी आदि मुहिम मालूमात तक लिबिगंदाने प्रोग्राम कम गावो आदि मिहा हिसाब में रस्मियात कुरिय दान गदन वादाना कुरान का बरकतुन जलसा फटवा देवी अशेख जन्नत सईद दें कुरियंगती मिरेगे में हास वगुत आदि मरहबा रमजान दारुस गे वगुत मिकमट्टका में धन्यवादनी डॉक्टर आदम शमीम الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إمها حمدا سنا شكر هري إكوان تكيرت وانت الله سبحانه وتعالى إكلانج أقول من إمن إيمان كمتي मितनुगे जमा करे विकमट टका कल्याणगे शुक्र कुरा صحة عافية تقلب विकमट टका कल्याणगे शुक्र कुरा अदिकिए بركات رمضان مس مؤمنون مسلمون دे दुनिया के बाद जो विकमुगे सबब कमुगे लेवी मैं इलाहा हमदा शुक्र कुरा رمضان مها امها بيفلون مرحبا الله سبحانه وتعالى ممادي الكلام جا كتم وانه ما مغو إلهه جا حضرة جاب بين قويتا ألقون من نغنى دبي دسكت دبي ما صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم صلوات سلام بركة لبون الدعاء كرة لبويتي مسلمو أخونا أختون لبويت داريوارون كيواكو دي أدي ديويراجي كانغولتوكو مي واغنا سيهن أروها مونغندا أمها لبويتي عزة تري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكني مرحبا كيون تهنيا كيون أمي حقو مسركي بركات رمضان مس سوبكي مؤمنون وفاكرون حقو اجنوا مسرن اي دنيا كانكول توغا دنيا هاترو بيتوغا امها مؤمنون كم حالك غولنجه هنو نمويس مما مسر اباميهم تيار وي ممسر الناتي وفاكره ممسرغه بركات خيرات اباميهم دي دنيا باجوري كرمغه عزما قصد كره هذه كان ألقون منا دراغاتون ميدو فينيم بركات رمضان كي لبويت أخونا أختون رانو کے فرصت مؤمنون رانو کے فرصت إني ألقمو کے هوريها باوت مما مسرو کے جماعة هيتو کے إخلاص طريقة حشيگانو کے ورباليكا أدي مودلون هيدكورو إنسانا إنا کے شهوتو کے مچا غدوے گتو جسماني أدي روحاني مادي دنيوي أدي أخروي هوريها هيبك الله سبحانه وتعالى مما مسرو قالون من جماعة الدوا بركات تري رودا مجد
رمضان ماهوجي إيه ماهوجي كلام لفافوا هبا لابا ده دنيا کے منفعه کی algon menna miha kuda hindu kolegga list kurun pradhan wegen warawure ma gina ma bodu faida e mu'minun mimma musu mattaka ufa kor mu'minun mi musu annam feshi ma kama medu hinga maje ekama tayyar kive to hinwambi algon menga habib rahmatul alamin ميستكون إنسينا جنينا عالم تك رحمتك مجمعين الله كوكر بصاحبه صلى الله عليه وسلم بركات رمضان مسأناتي وفاكر في أديك يا مؤمننا تهنيا مبارك بعد النبي حديث كرباوي أتاكم شهر رمضان شهر مبارك ميستكون تباميهم قات رمضان مس أتوجه اي بركات تري مسرك اما نبي صلى الله عليه وسلم رمضان من استقبال كربا اي وفا فعل كربا منور ديغ بلوا رمضان ما هو هندا اكوغا فرت ما هدا اكوغا كليغ فانو يدالو الله اكبر لمؤمن وفا فعل كرم غتم كيا ام مان ام ماتيري كلمه الله اكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله من النبي عليه الصلاة والسلام وفاك ربا من بلوا إكليك فانو دعاك رباني فرتم هندائكوغ هتما بڑکر بي إله مي هندكي ألغن من مي أمة مؤمننا مسلمنا ایمان کما امان کموگه مسرک کموگه اسلام کما سلامتوگه مسرک کموگه ادی هیو کنتتک توفیق لبگم و مسرک کموگه لبوان دیوی اے هندایتی هندوگه وری الهو ادی علمنگه وری الهو ای الله ہوئے اے کلانگه می کائناتوگه وری الہ کی اے کمانگه همی میں کلیگ فانو فاکرم لبویتی اخون لبویتی اختم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حديث كربا فواهن حديث فلقاوي ما أتى على المسلمين شهر خير من رمضان مؤمنون مسلمون رمضان ما هو وكين هيو مسر النادي معنى كي بامي هن غن ام هيو مسر كي رودا ما هي رمضان ما وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان مسلمون کے ادیکول مومنون کے ادیکول منافقون اباميهن نكر رود ما هو وكين نبا مسر الناد ايه مان algon men emminno iswara saaf koinge men Allah kuttam mumattaga huri ha mu'minu muslimu evvamegge efforiyegga ude iruga munafiqun dekkun teri kamaayekuga namaduko dekkun teri kamaayekuga rode hifa nukati bemvima اباميهن war taklif poduwane war ruliga dawana hennonto فدا مؤمن من الله تكا قرباني دينون باميهم شرفك كمغا كرمك كمغا باميهم دكه رمضان مس اعمال من الناتي وكيفتو مرحبا كيمي من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباني تمن رسولا امتا تباميهن من الله رمضان ما غوليجم فاس خاصة كم دفية إسفديا إفس أمتك الندفة أقول من قلت كوريجا أمته وجميه روده في باميه النرود شرو كرهونه إنما رمضان مس إسلامي من أمة محمدية أمة صلى الله عليه وسلم كده فانا تباوى ميهن الله سبحانه وتعالى خاصة كربيه فاسمعكم فاسقتكم روده وياك أنجاك بحتي ميسكور ميرو وهيكموغا ايوري مان ويغمبا ماتيوري ويغمبا ماهيكموغا لوي الله حضرتوغا اكلانغ لوغ ودي غنوا مؤمن على رودي غنا تيوي ايناغي انجان دعا بس سبحان الله كي ها ماتيوري الكمتو ملائكه بكدون رودا وريا رودا ويل مدان دي مولي دعاء حتى رودا وريا تكا فافا فسونغي دي دعاء كربا
algon menge faafa fuhe mogore wakim mol koggame toti subhanallah maridu shaytanun kastol alwa hayyer kurebe ehem musun takuga mistakum magfuradan mu'min takum wawaddan as ibami hunang undugu kurafadan waswas defadan ramadan mahuge mi hunaka kari enweve Allahu akbar demi kan dengar ويزين الله كل يوم جنته الله سبحانه وتعالى رمضان مهنگه كم دوها کوئی کلانگه جنت زینت تیری کروا سورگه زینت تیری کروا ریتی کروا ادی سورگه وحی کروا يوشك عبادي الصائمون timang ilauge altakungre roda verin ebe mihunge boduge elu fawa ramadan maha sharui taklif tan mihunge kiban dur kurevi tibage gatan anna wagtu as jehije kari vejje man allah jannata mukhatab kurwa suwaruge mu'minunge mi ramadan maha guligen ebe mihunge faratun ufaweri khabar devwan subhanallah adi imme fahukanta allahu akbar warafuriham ekale fan hadis koramani wa yughfar lahum fi akhir layla ramadan mahuge emme fahurega roda verin fafa fussawa ramadan mahuge emme fahurega roda veriya guriya fafa allah tabarak wa taala fussawa ashabikam danwana allah ge rasula ei toy laylatul qadri vilere hadis koramani la ولكن العامل يوفى أجره إذا قضى عمله إيه ليلة القدر بليرة بجن النونة إيه كي ليلة القدر بليرة النونة هنمويس عامل ميها مسكتك جن ميها إينا جوجورة فريهم كدبينون هي إينا مسكة نميم إكتون رمضان مهونج فهرو دياكو الله تبارك وتعالى إباميهم جفا فتفسر الله سبحانه وتعالى أقول من منا هو توفيق دباشي لبوتي أخونا أختهم सादस्तेक साली स्वस्वन आहारगे रमदान महा बाकी दिहवरक दुआह वीरु अलगोन में नकिहा वरेगे तैयारी वेविचबा मुहिम सवाल है नु तो अलमन कोम्मे मीहे को समिला नफ्सा कोल्लं अलगोन में न रोद मथिन रमदान मस्मथिन हंदावा बैवर दुनियावी कंकं एब फेने अलगोन उसकोम्मे दुआह को दंडक गोस వెయ్యా హిరఫుహా మొడవే ఇరు అది కొమ్మె దువహకుయే దండుగే వేవత గస్త దువము మేవా అళముంగే బొడువము దావరక రంబొమ్మ స్కారివము గన్నకం హందాం వే వెఫారి వెరింగ్ వెఫారి ముదాతోగా మెగా సేల్ బిగ్ సేల్ అళవము దాయిరుగా రమదాన్ మహుగే హందాం అళగొన్ మెన్న వే గోచిత వల్దియ హిక్కాలా गोती गेदरुगे सामान तर रीत कोल्ला बदिगी आगे तेरे फानी चा आ कोल्ले वे हिंदू रमदान मस हंदाम वे मिकंदो गे इतुरुं बरकते रमदान महुगे असलु मकसद हासिल कुरुमट्टका अलगोन मेन्न तैयारु वा मिचेनी एकमट्टका किहा वरिगे विष्णु में ख्याल अलगोन मेन्न आदे तो वर मुहिम सवालेंगे तो रोदा रमदान मस adives algon menge bay mi honna mi barakateri masaruge mi me wagutu kolge maana imme furihama nenge kahala e mi ma bay mi hunge hayatu roda maha rojaye buna kahala maane dehave kewma buimuge kankama tayyaruma duniyavi vyafari karo baro warab boda busy wege mashghul wege diuma ekankama waragina hedatan algon menna kureve tan ade adi ramadan mas feshumum ves mimaniya khilaf waragina kandata ke fene ehem velgunu hitan arani algon menge kita be furna bay handang hundani roda ge mane ki kobaka Allah subhanahu wa ta'ala kirti qur'anuga wahi ku rabbafi kutiba alaykumus siyam roda fardu ku revije as-sawm wa as-siyam ge mane ki arabi bawga hu coming huttalu
එච්චක දුරුහෙලිවු අමුනේ මෙන්න විසිගේ රෝද වෙරියා රෝදගෙල්ලේ කන්දතක දුරුහෙලිවේ රෝදගෙල්ලේ කන්දත හුට්ටාලන් ජෙහෙකන් එකමකෝ ඒito හමයිකනි රෝදාගේ මොහණේකේ දුවාලු නුකෑනු බොය උලේ රේගණු කෑබොය මජා කුරා මස්සරේ නෝ විශක්කෙන්නේ ගොතුගා රෝදාගේ ශරී මාන යවුර මා ෆුම් වෙෆා මා ෆුලා වෙෆා මා තනවස් එගේ හික්මත්තක ෆෑදාත මා බොඩු هم بلوبت أخونا أختم الصيام الصوم جمانيكي الله سبحانه وتعالى وجوف لك إكلان يعلقون من حلال كربي باي شهوة تفس رودا ما هو قالقون من دوك اللاجن تبو مجا كتري وإخلاص تري وفدان دوالا ريك أنو مولي حياته جوز من الله حرام كربا منا كربي نباك عندك إجوز شهوتكم دروه ليوان لازم وجنبه إكن كم دورهلو ما أولا وجنبه إهمه تباعه هيتا هشيكانو إكو تربية كورم رودا ماهكي تباعه مولي نفسانية تو إكو رمضان ماهوجي مدرسين تربوي تربية كو آخر دوهتك تيار كورو إهمه الله سبحانه وتعالى رمضان مسك رودا فرض كربا شرو كربا هيك حكمة بيان كرباني لعلكم تتقون تباميهم الله التقوى وريو متك رودا فرض كربي تباميهم تقوى وريو متك بشكني روداගේ فادا روداගේ منفا ඒගේ බේනුම් තෙරිකන් අලගොන් මෙන්න ගුණ ලිස්ට් නොකරවේ නෙහෙ නමොස් හුරිහා ඛෛරාතිග හුරිහා හෙවෙග්ගේ خلاصායි කොබෑතෝ ඒගේ අරග් කොලකී කොබෑතෝ තක්වා حاصلون شهادتك دي كلمة كيا إيمان وإسلام وميها فرض فس نماذ قائم کو زکات دی روده فا حج و مهم فن احسان تری و رحم گ گلوم واصل کو اوت تری کما رحمت تری کن دمہٹھا مومن گ حق تن ادا کو دنیا آراست قرانی آخرت ٹکا اے مقصد حاصل و جن معلوم من رمضان مونگے اصل مقصد حاصل و انما سیتامای کی මිමාන වරෆසෙහෙන් අලගොන් මෙන්ගේ හඳානුම් කස්සාලෑගෙන් එබදේ රමදාන් මස් ඈමා එමන්සර් තෆෙනේ ખાસકો රෝදම හොගේ ෆුරතම කොල් නිමුනීම දෙතින් හතර රෝදෙන් හිෆාලා නිමුනීම මෙදු තෙර දායු බයි මීහුන රමදාන් මස් එක්කුම් හඳාන් නැති ලබෝති අඛුන් නෞඛතුම් මී අලගොන් මෙ මියදු දස්කරම් මී මුහිම් ෆිලාවල රමදාන් මෝගේ බේනුම කී ඒගේ මක්සද හික්මත කී algon menge shahwat madukon alukan ginakorun jinsi shahwat ka keuma bimuge shahwat ka kuliwara majaluge shahwat eya durhelivun e shahwat maduko ehmima ramadan mahaki roda mahaki kharadu takudawanje massa kharadu takudawanje massa israfu maduwanje massa ehnamois algon menna wagotaki algon menge kharadu bardu intihaya boduwegen dani israf eta gunain ituruwegen dani subhanallah algon menna wagotaki duwalu banuha hunu kamuga unjunima irosem war tibeni ruliga de fahemwima regandu ekkale banuha hunu kamuge badalu hifale wen algon men duwalu karuhi kima duwalu banuha wima algon menna ruliga de weni hingama nuche weni algon menna buneve khala aanduge ඉරොසුනි මහදාගේ දක්කා දානවා එකහල ගොතක බය ෆහර අල්ගොන් මෙන්ගේ දිරුණු මානමි ෆෙන්නනි එකම එයා ඛිලාෆා කෙවුමා බුයිමා ඒ ශහවත කුඩ කොල්ලා මදු කොල්ලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුත්තම් මිහගේ රූහානියත් වර්ගද කොයේ මස්සරේ මි මතිවරි මස්සරකි එවසාලිග ලුයි කොත්තිබි හිකිමිහුම් බරුවේ බරුකොත්තිබි මිහුම් බලිවාංජේ මස්සරෙන්නු මීකි එයා ඛිලාෆා برميهم لويوه بلميهم صحة عافية لبنجه مسره سوبكي رمضان مهكي رودكي إنسانا صحة عافية ركات ركود نمتكا دنيا متي قربين ام مول medication water treatment ميادو ألغون من نعينجه دكتورون के गातो हाली मेंगे social media फने western गाँव मुत्तोगु कुरियर आफवा मीहोंगे तेरेगा एम අඩු හරුකෝ දෙකේ වාහකේකි නුවතවරගින ඉල්මි දිරාසතක බයන්ත කුරෙ මුන්දා වාහකේකි intermittent fasting ne
දෙදුවහුන් ඉදුහු රෝදයෙන් හුරුමේ නුවත අග්ගඩිරු කෑෆ සෝලගඩිරු රෝදයෙන් හුරුමේ සුබ්හානල්ලාහ් මේ නබි අලයිහි සලාතු වසලාම් ඉස්ලාම් දීන් බාවැලවුණු දුවහු රමදාන් මහුගේ රෝදාගේ ඉතුරුන් කොම්මේ මහකු තින් රෝදා හෆ්තායකු දෙරෝදා අදිකියේ සුන්නෙන් අලුකන්තක සුන්න රෝදා හිෆුන් ශරු කොද්දෙවි ලබෝති අඛුන්නා බඬුහා හුණුකන් අලගොන් මෙන් ඉහසස් කුරන් එබජේ බඬුහා හුණුකන් ඉහසස් කුරන් ජේ මිහා නෆරු තර්බියත් කුරවේනි දුනියේග බඬුහා හුණුකම්ග කා නොලිවි උලේ මිහුන්ගේ حالت මතින් හදන් කුරන් එබජේ ખાસකොම් මියදු ඉස්ලාමී උම්මතුග මුස්ලිමුන් දුනියේගේ කම්කොල්තෝගේ බෑ මිහුන්ගේ ලේ ඔහොරි එබෑ මිහුන් බඬච්චෙහි එබෑ මිහුන් කෙවුමා බුයිමුන් මහරූම් ෆවාතන් බලාලා ෆල්ගොන් මෙන්ගේ කෙවුමා බුයින් ගින කුරම් විකිනු ෆිලාවල ලිබි ගන්නන් ජෙහෙ එන්නමොයිස් ගාසාගේ අහලු වෙරින් මියද එබෑ මිහුන් ගතුලු කුරෙවි නත්තාරේ වෙමුන් දියනමොයිස් එබෑ මිහුන් කෙවුමා බුයිමා දුනියේවි හුරියා හක්කුතකුම් මහරූම් කුරේෆා වීනමොයිස් මුස්ලිමුන් දුනියේගේ කොම්මෙ තාගු කොම්මෙ حالෙක් ගවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක්කවන්ත කුරාන් ඒ රමදාන් මස් මුමිනුන දස්කොද්දේ ෆිලාවලකි එබෑ මිහුන් නමාදු කායිම් කො රෝදේ ෆා සකාති හජ්ජුවේ මං අල්ලාහ්ගේ ශිආර්තක එක්ගතකු නුනි අනෙක්ගතකු අමල කුරම් මසික කුරානේ අල්ගොම් මෙ මියදු දස්කොරම් වී එ ෆිලාවලු ලොබේති අඛුන්නා ඔස්තෝ ಸುನ್ನತ ಎಗ್ಗೊತ ಕೆವುಮುಗೆ ಆದ ಹಿಫಂ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಸ್ಸರನಿ ಬಂಡುಹ ನುವನಿಸ್ ನುಕಾಂ ಅಬದು ಕೆವುಮುಗೆ ಬದಲುಗ ಡೈರಕ ಕೆವು ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಂ ತಿಂಗಿರಕ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಂ ಕಾಕಮುಗ ವಾನಮ ತಿಂಬ್ಯಾಕೊ ಫೈಬ್ಬೆ ಉರ್ಗಿನ ನುಕೆವು ನೋತೆ ಉರ್ ಮದುಂ ಕೆವು الإمام أحمد رواق رفا وني المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه يدعوني من النبي عليه الصلاة والسلام حديث كربي ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطني آدم کے دریا بنداورے نوبا کمواریں نا نفرے ایورے نوبا کموارے نا نفرے එහෙම මියදු ඉල්මි දිරාසාතකුන් ඉංගේ ඉන්සානාගේ බලිමඩු කමුගේ එම්මෙ බොඩු සබබ කියනාගේ බඬු කාබෝතකෙත් අදිකියේ කෙන්සර් මි නොරක්කාතරි බලි ජෙහුමුගේ වෙස් මෑගඩු ඒ සබබ එක්කමුගා කෙවුමා බුයිමුගා ව්‍යානුදා වුන් කෙවුමා බුයිමුගා සුන්නතා ඛිලාෆ වුන් ඒ ශහවත් කන්ට්‍රෝල් රුකුරුන්ගේ බහිමනේ එහෙම වේ රෝදාගේ ඉල්මි ෆාදාත රෝදාගේ දුනියවි සිහි ෆාදාතුගේ තෙරේගා හුරිහා ඉල්මු වරින් එබ්බස් වෙලවා කම රෝදා හිෆුමුගේ සබබු මීහාගේ නෆ්සානියතු වර්ගදවාක එනාගේ සිහත දුලහෙව කරනගලවාක එනාගේ දිෆායි නිසාම් බාරුග දවාක කෙන්සර් ජෙහුමුන් සලාම බුමුගේ ෆුර්සතු වරබ්බුඩු කම වරබ්බුඩු ෆර්වායි කමුගා දස්කොද්දී ෆවනි ලොබයිති අඛුන්නා උඛතුන් අල්ගොන් මෙ මියදු මේ බරකාතේ රමදාන් මහුස්කි එබ්බස් හාලිගා නිදුමා කෙවුමා බුයිමා සකරාජ්ජුමා වගුතු ඉස්රාෆ් කුරුමා ෆූහි ෆිලුමුගේ මස්සරකමුගා හදා කන්නුවානි එවරේ මා බා බරකාත්තෙරි මතිවෙරි මස්සරේ මේ මස්සරකි අල්ගොන හිතන් අර අල්ගොන මෙන් එම්මෙන් වෙසම සුවාලු කොල්ලම් වානේ රමදාන් මසෑම කීවේ බය එහා ෆූහි වනි යකීනු මස් මුමිනු මුස්ලිමු ෆූහි වන්ජේ මස්සරේ නුන්තා එහෙන්නමොස් රමදාන් මස් අවමා එකුගා තිංගම කුලෙන් ෆෂා කෙරම් කුලෙන් ෆෂා තාස් කුලෙන් ෆරා ඩිගු කුලෙන් ෆෂා මියෙන් ගොස් ආවත්තරුගේ එතගේ මෙන් අලගුන් මෙන් ආමුදුස් වරුගා මිය ගංගා මුණන වගුතෙන් නොදිබේ මෑම්බ ෆෑන් ගෝලි ෆෝන් දාබක් දෙස්නු අමිදරින්න දිමාන ස්මයිල් කොලා හිනිතුම් වෙලා වගුතෙන් වෙස්නු දිබේ වර කාරුබාරු බොඩ වර බිජි එකමකු රෝදමස් ආන සුබ්හානල්ලාහ් වගුතු ගින වෙගෙන් රෝද කුර්කොල්ලම් වෙගෙන් ඒගෙන් සලාමන් වෙගෙන් වර ගින මිහුන මුලවේ තන් එබ ආදේ ලොබේ යකුන යකුන් මෙන් ගස්තු ගනුනස් ෂයිතෝනාගේ මලියේ ඒගෙන් සලාමන් වන් අල්ගුන් මෙන් මසේ කරන්ජේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරවාන් වල්ලාහු යුරීදු අන් යතුබ අලයිකුම් අල්ලාහ් ඉරාද කුරවනි තියබෑමියුන්ගේ මච්ච තෞබා ලවවාෂ තියබෑමියුන්ගේ ෆාෆු සවාෂ් වයුරීදු الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما එකමකු ශහවතුගේ අහළු වෙරින් ඉන්සින්න ජින්නින්ගේ තෙරෙන්වා ෂයිතානුන් එබෑමිහුම් බේනුම් වනීතිය බෑමිහුම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුරගෙන්දාෂේ ශහවත්තක වරබ්බොඩ ලෙඹිගෙන් ගොස් ගෙල්ලි හුස්වාෂේ අල්ලාහ් ඉරාද කුරවනි කලංගේ බේනුම වඩි ගන්නවනි තිය බෑමිහුම් කලංග හදරත රුජුවවේ කලංගේ තෞබා තිය බෑමිහුම් ලිබේෂි ලොබයිති අඛුන්නා උඛතුන්
بركات رمضان ماكي مسكتا مرالكما ميهونගේ حقوقتن ادا كرما قوم كوريرومගේ مسره بركات رمضان ماكي صحة عافية دلهوكمගේ مسره එකන් අල්ගොන් මෙන්න කීර්ති කුර්ආන සුන්නතුන් අදී අල්ගොන් මෙන්ගේ ඉස්වැදිය මෑ සලෆුන් සාබිත් කොද්දේ රමදාන ශරූ වී ඉස්ලාම් දිනුගේ එම්මේ ෆොර්තම එම්මේ බොඩු හංගුරාම මුස්ලිමුන්න කුරිමති වී බදුරු හංගුරාම තින් සතේක මුමිනු මුස්ලිමුන් එන් හාස් දුෂ්මන්ගේ මචං නස්ර කාමියා මොහෝදී රෝදාගේ حالت රමදාන මහෝ ايف سالك ميهاගේ نفسانيته بلكشوي اناගේ روحانيته ضعيف دنياගේ شهوته مچ لبه مسرنو هدي كيتو اسلامي تاريخ ورغينا حادثاتوغا نصر كامياب الله سبحانه وتعالى دبافوني مؤمنون مي بركات تري مسروغا بركات رمضان مهوغا ඒක මානේ කි අල්ගොන් මෙන්ගේ දිරියොලමුගේ වට්ටෆාලි රංගල් කුරංගේ බජේ අල්ගොන් මෙන් මුරාලි වේ අල්ගොන් මෙන් හීවාගි වේ අල්ගොන් මෙන් رمضان مهوغا الكما مسكتا مي دكموغا بالانس كورانغ بجه خاصكم الكما هيفرن اترو هيفرد اترو سمانو كمد الله سبحانه وتعالى تكالغن من الوتيوان الكن ادا كوران ريغدو اوهن نيداف اوهن هيلا دوالو كودكو ريست كولافا باقي حقوق تن ادا كوران الله تبارك وتعالى ريغدوගේ තිම්මන බෑග නුසූල් වෙ වඩි ගන්නවා هذه كلامي أعطيكم النداء يفوا من يدعوني فاستجيب له تمن إله دعاء النواني كاكو يميك دعاء إجابة كرم تمن الله حضرتم كم كان يدعوني كاكو يميك كي كم الدم تمن إله حضرت توبة وني كاكو يميك توبة تمن الله قبول كرم إكما كو ألقون من جترم ورق جينا بايكال إيه وقتو داني مني فوهي في اليوموغا نوتا إهن خيالتك إهن فكر توغا لويتي أخونا وأختم بركات رمضان ما هنقولون من تيار ومجا مكيا متيوري مرحبا قالوا من كون كمتو كرمي بشكلني مي وربودو مي مسر تقالوا من وربود تيار يوانجي اگوتون علم ورين بيان كربوا مؤمنونගේ මච්චා මුස්ලිමුන්ගේ මච්චා තෙදුවරි ඊමාන් ගහළු වෙරින්ගේ මච්චා මියදු එම්මෙ මුහිම්මු කමකි بركات رمضان مس الناتيوه رنگلو عزمي ورا رنگلو تدوير اخلاص تري قصد رنگلو نيتكون نيگتو كون كما گتو مي بركات تري مسر ايكو گا حاصل كرما مي بركات تري مسرگه باج وريكن ايكو گا حاصل كرما ادي اي غنيمه كرما اي مسرون ايوس كما گلي ديس ندين عزم كرو ما نبي عليه الصلاه والسلام حديث كرباني من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمان كما يكوغا مؤمنك احتسابا يكوغا الله قدرت ثوابا يديك ثوابا دارما بينهم بيجين رود هتاف ميه يسوي دي فافة من الله فس سواني اهم بعلم الوداع واني رمضان ما تيار متك تدوري خلاص نيتك يكوغا أوسو غنا شيء ديوان كما من الله قدرت توبة ورجوع ini logo ti akhu algon men ramadan maha kurimati dangulani algon men hajjan umrah dangulani algon men heo amadaka gastu kura kama vanya algon men ge hayatu ge dirolum ga bahawa kuffafatan ebahuri algon men nuba adatan ebahuri du konnu levi salamen noevi ehem bima mifada fursate ge beenun hifumattaka awaswe gannare taubawa إخلاص تدوري توبة يكون توبة من الله وحيكر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إمام ميستكون ندي من الله حضرته إخلاص تري كما يكون توبة واش إيرون الله تبارك وتعالى توبة قبول كربان مول كما كي اسبدي كانت النية نيتك دشون على من توبة ويما الله سبحانه وتعالى دينا نهوريا كما سفريا مكو دبان هم علم ورودال واني تبا الله سبحانه وتعالى كتم ومتكا مي مسر كاري ومن دايرغا ايكما تيار ومتكا من الله گه دين گني دس كراش طلب العلم فريضة على كل مسلم الله گه دين گني دس كرما كي كوم مسلم گمچ واجبك اي يميهكو من الله معرفه کو دنيگت متكا ادي كلانگه كتم අලුකන් අදා කුරුමට්ටක එන්නේ ලාසිම අපි මම කොමෙ මිය කුස්ජේ උන්ගේ දස්කර
egotu loweti akhunna ukhtu ramadan mahuge darustaka wa'udu taballawa ramadan mahuge ahkam taka behe fettaka program ta gaberive ramadan mahuge ahkam ta ungeni daskurun ei waram muhim wajib eerun algon menna furihamogotuga Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata kuttamme ramadan mahuge hewkan hasil kureveni mifada muhim kadatoge tere ga ilmorin bayan kurwa ketterikama wasiya kurun ramadan masmi wara bodu filawan algon men warak gina faharo awasve ganive komme kamen algon men awasve gane derolum ge kankamu adi enumes kankamu ehem algon men war fasihan uyadive war fasihan awas aragen engos anekunge haggan aragare ganeve war fasihan algon men ge ketterikam duwegende almorin vidalwani mi ketterikam ge masare ramadan ma keuma buimuge shahwat control kolleveni ketterikam horegen hennunta warak gina algon menge duniya me edunta gen algon men du kollani nuta first desalani Allah subhanahu wa ta'ala taka hemima ketteri wash Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ana wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr hala ko gelli hingajje huriha insanu iman me soli amalu kurimiyum fiyawa adi haqqa wasiyyak ko ketterikam wasiyyak kurimiyum fiyawa ebahi islam kammati iman kammati men Allah kiyamanterikan ada kurumatiga algon men ketteri wanje lobati akhunna akhun bi barakat teri masar algon men na badal kurani ilahi warabbodu marhaba eka tahuniya eka ekuga ehme men nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ko rabbafwe ramadan mawge furatmaren feshigen Allah subhanahu wa ta'ala mi ummata بركان لوا خيرات دوا نداء ووا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر هيو كمو جاهلو ورين سواب رب بينهم واميهن أقبل كرمة لاشة أوسكراشة تباغ موسون أتوجه نبا كمو قدمي تبي ميهن ويانو دا كندتوغا ودفا جهفا تبي ميهن أقصر هكتا لاشة من اللهم تين هندم كراشي توبة واشي حق مگر رجوع واشي رمضان ما ستوجه سبحان الله من الله انتظام ربا وني رمضان ما سأما مؤمن علتكو كلانge كتم شيطان انت كستول علوا سورگه دورಕೊಳ್ತಾ ಮುಳುವ ನರಕಗೆ ದೊರಕೊಳ್ತಾ ಬಂದು ಕುರವ್ವ ಹೇಯೋ ಅಮಲುಗೆ ಬಾಜಾರ್ ವರ ಬಡ ಹೂನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಫನುಂತೋ ಮಿಯತಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ එහෙම වීම එකම තයාර් වංජිය එකම තයාර් ගොතුන් අලුන් කීතෝ කුරම්වි එම්මෙ ෆර්තමස් රෝදේ හුරීම ෆර්තම රෝදාග කරුහිකාණ වර බණුහාවාණ වර අමෙදුග විශ්නම්මි කි නෝනේ ලොබෙත අෆොන් නෞක්තෝ එම්මෙ ෆර්තමස් අලගොන් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කුත්තම් මට්ටක අදා කුරච එම්මෙ බොඩු අලකම රක්කා තෙරිවාමේ ෆර්දු ෆස් නමාද් අදා කුරම්වි මියදුම් ෆෂාගෙන් නමාද රක්කා තෙරි නොවේ මිහු ಫಸ್ಟ್ ನಮಾದು ವರಂ ಹಾಲು ಗೋಳಗೆನ್ ಕುರಾಮಿ ಸೆಕಮಂ ಇಸ್ಕಂದೇವಿ ವಗುತುಗೆ ಕುರಿ ಕೊಳಗ ನಮಾದು ಅದಾ ಕುರ ನಮಾದಂಗೆಮ್ಮೆ ಮೋಹಿಮ್ ವಗುತು ಕೊಳ ಹುಸ್ಕೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುತ್ತಂ ಮಟ್ಟಕ ಮೋಮಿನ ಅಳಾಯ್ ಕುರವೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ಅಳಕಂಗೆ ಫರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಮಾದ್ ನಮಾದಕ್ಕೆ ವಿಸ ಹಮ್ಮಿಯತ್ ಕಮೆನ್ ನುದಿ ನಮಾದುಗೆ ಗದರೆನ್ನು ಕೊ ನಮಾದಂ ಹಿತೂರಿ ಗೊತೆನ್ ಹದಾಫ ದುವಾಲು ದ ಹತರ್ದಮ ನುಕಾಹು ನುಬೆ ಹುರುಮುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಂಫಾಯಂ ಒನ್ನಾನತೋ ಹಮ ಬುದ್ಧಿಂ ವಿಸ್ನವಾದ evves beenun huri kamen nonge namadu nuko roda hifum evves manfaenne namadu nuko roda hifies bekar adi namadu nuko roda nuhifa finama etta gune gelli halaku muge fursat bor nurakkalegge shikare kangene fet ehme ma nabiy sallallahu alaihi wasallam namadu labba fawani iman kama shirka kufru makiko de mingadekkamuga men Allahu namaz rakkatiruma emmi gada amure korbe emme namadu gastuga dukurun mime deenuga kandalu bafani ei kufre ekkamuga shirke ekkamuga evaruge norakkateri faafa ekkamuga ei narakavantaveri sifa ekkamuga emme Allah wahi kurabawani narakavantaverin suwargavantaveri narakavantaveri na eduwa huga suwalu kurabane ma salakakum fi saqar kalemen jahannam di kivegin قالوا لم نك من المصلين امي جواب غبنان تيمم من نماز قرامي هم ترى نواتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
hadis korwani al ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah ahramanna ghayr muslimunna wa imme bodu tafadu ahadu kashawaraki namadu gastuga alas miha ene gaudu kashawru mugurafiye subhanallah hemme loweti akhunna uktun namada rakati rumun algon men barakati ramadan maha istiqbal kurambi zakkan nadakogen Ramadan mahuga men Allah algon men macha sharu kurevi me bol alkam me bol khasa hammet kam demvi den ei kon kametto ei roda ege furi hama maanaga hifu roda Ramadan mahuge roda ege furi hama maanaga hifuma sawm siyam ge maana iswe hinga chetibe fulam biha rengilam mal e furi hama maanaga ada kuram bi Allah subhanahu wa ta'ala wani Ramadan mahuge roda algon men macha fardu kurabba wajib kurabba sharu'i udra kanula gastuga farwa kudakamu roda du koffi mihaka waran nurakkaati amali kurani huriha ilmu ringe gatuga ei bodu faafe nurakkaati rifafe ege uquba dunya matiga ta'zir ge gotun kuranji he kame adikiye maru mafahuga barzakh ko isman Allah azab diba kame qiyamet doh go isene ki azab ge haqq wari adikiye ummatu ge bodati ilmu wari vidalo fa wani gastuga sharu'i udra kanula roda du kurami haya meduga shakkuwe enage islam kama meduga shakkuwe bayin ilmu wari ena ki murtad kama ve shakku kurabba mane ki nifaqu ge sababu nuni gadawi salamatun huri miha ka ramadan mahuge roda nuhi fay nuhurebe मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारी हूँ सहा मगो रिवायत में अबू उमामतुल बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु विदाल वनी मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस को रविये एकलेग फान हदीस को वनी रे तिमन कलेग फानो निधि को रव्वा फोमा निधि के तिमन कलेग फानो गारी है देबे कर कोडा के तिमन कलेग फानो नंगवांग देबे कलुम वरंग उस बोडु फरबदे के गाता वडागत अदि एफो तिमन कलेग फाना एरुमा अमरु कुरिये तिमन कलेग फाना अरे आवडा नुगेन्ने उनी में देबे कदुंग ही तेरी तिमन कलेग फानो गोयागिंग इफ फरबदाग मचंग अरे आवडागत ए फरबदाग गातम हुट्टुनु तना गदफद वेगिंवा बिरुवेरी अडे तिमन कलेग फानंग ई वडागत मुन देन्ने वीमे ए कुंग अडेत्तो ए बेकदुन देन्ने विये ए नरक वंत वेरिंगे जहन्नमागे मीहुंगे रुईमा हळे को अडे men Allah algon men immen jahannamaga azabun salama kurbash e fawga timan kaleg faanu goyagin kuriya wadagati ehinduga timan kaleg faana fenune bayako mihun ekolkolun elui fatibitan e ba mihunge angage defaratu miyakan kamfata hamayan irali fave adi le ohre munde e venuga e ba mihun ekolkolun eli telamundiya tam fenumun timan kaleg faanu birun sihi vidalu ime mi konfada kamettoy mi kon faafay gazabtoy malaika bekalun ede bekalun dennevi alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim timihun naki ebamihun ge roda dukura wagtu as nujhenis duwalu roda dukuri mihunne kagen duwaluga wagtu heda kuri mihunne lobeti akhunna ukhtum algum menge terega madun namois kagen ramdo mahu rode nutibe ahmad muhammad ibrahim ki ami hunge bawle e ba mi hunna mi message for ko denje mi adage kuda kuda faafa innu nurakkatir birwari hitama huri kame em roda hifuman adako mi mativeri shi'aru dasko man allah subhanahu wa taala kiyaman gannanje gastuga roda du kollumaki nurakkatir faafa birwari faafa emihaki islam kama meduga muslimu shakku kura kame loboti muslimahu barakati ramadan maha algon men istiqbal kurairu handan kuranje waram muhimmu kame gina gina kirte qur'an ge tilawat kurun ehni kirte qur'an ramadan maha wani guli lame hifa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran mi ma foi mi mativeri foi hidayata tedmoge foi haqqa batil waki kodde foi e fotege kurimatinna foroga honna kanatunna waatun evves faratukum batilan as muqabila nukurevene raddu nukurevene foi dunia akhiratuge bajveri kanga fotege levifa foi demigem wa diri hure mu'jizat
kamunga Allah subhanahu wa ta'ala labba mi wa foi mi boduge kiyawa komme akurakan Allah tabarak wa ta'ala diha sawabu algon menna devwa Allahu akbar ramadan abadu ಬಾರ ಗಡಿರು ಸೌವಿಸ್ ಗಡಿರು ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ನೀಂದೆವೇನ ಕುರುವಾನ್ ಕಿಯವಾ ಕಂಗೆ ನಮೋಸ್ ಕುರುವಾನ್ ಕಿಯವುಂ ಆದ ಕುರವ್ವ ತಿಬಾ ಓಳೆ ಮಸಕ್ಕತುಗ ತಿಬಾಗೆ ಒಫೀಹುಗ ತಿಬಾ ಹಿಂಗಾಯಿರು ತಿಬಾ ದುವ್ವಾಯಿರು ತಿಬಾ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಯಿರುಗ ತಿಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ ತಿಬಾ ಬಲಿ ಎಂದು ಮತೀಗ ಕುರುವಾನ್ ಕಿಯವಾ ನೋವೆ ವುದು ನೆತಸ್ ಕುರುವಾನ್ ಕಿಯವೆ ಹತಿಮುಗ ಅಲ್ಲ ಮೇಮ ವುದು ಕುರಾನಿ ಹೈದು ವರಿ ನಮಸ್ ಕುರುವಾನ್ ಕಿಯವೆ ಹತಿಮುಗ ಅಲ್ಲ ಮನದಿ algon men gatu ga miedu uzure neten unto algon men mang Allah subhanahu wa ta'ala devva fi science technology electronic device benum koggen kiyu maki hudda kame oragina ilmu erunge fatwa tange bay ehmi ma Quran gina vidalu man ada kurabba algon men isbetiya salafu ga hala taballawa Jibril alayhi salam mi Quran e be flagi hippula bawale Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakale fan dua gus Quran handuma fulu nuneten eh namois Ramadan mahuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha ziare kurabba yakale fana badal kurabba yakale fanu garihuga inna wa waqtu ituru kurabba adi Ramadan mahuga Quran mudarasa kurabba Jibril vidalu Rasul sallallahu alaihi wasallam adu asawani Rasul sallallahu alaihi wasallam vidalu Jibril alaihi salam asawani Allahu akbar mudarasa kurva ashab bekalu tin duahum hatim kurva bekalu ngulvi had duahum tin duahum hatim kurva bekalu fahudi hain awmu ei khas halaten ennunto fahudi haigga khas halaten ehem ve fahudi haigga ashab bekalu isvediya salafun tabiin tabiin ge solihun emme reku sawis gadiru ರೇಖಾ ದುವಾಲುಂ ಹತಿಮೆ ಕುರವ್ವಾ ಬೇಕಲುಂಗುಳುವ್ವ ಸೌಬಕಿ ಲೈಲತುಲ್ qadri ವಿಲೇರೆ ಲಿಬೇತೋ ಎ ಬಾಜ್ಯವೆರಿ ಕನ್ ದಿಬುಮಂ ಎದಿಗಿಂ ಎ ಬೇಕಲುಂ ಬುರುಂ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೆವ್ವೆವಿ ಲಬುಯತಿ ಯಖು ಲಬುಯತಿ ಉಖ್ತುಂ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗ ವರ ಖಾಸ್ ಮಾ ಮತಿವೆರಿ ಶರಫು ಲಿಬಿಗಿಂ ಬಾ ಹೇವ್ ಕಮೆ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗ ಕಿಯಾಮ್ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗ ಕಿಯಾಮ್ ಏಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ Allah subhanahu wa ta'ala taka fardu namaz tago itoro re alukan ada kurashe algun men emmen nangige barakate Ramadan mahtaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam devvi ahamiyatu kamaki am musumuga re alukamagi komme mi gamille kurakame fahariga dema firin nuata aila ya ekuga jamaen ovedane hin namas muslimunge bodu jamaatiga kura namade num fardu namadu fiyawa hukur namadu fiyawa eid namadu fiyawa reelu kamaki eh namas Ramadan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudu imamu e wadage muslimunna Ramadan mahuga namadu koddevi isha namadu fahun ehemve isha namadu fahun tarawih namad qiyamul layl kurun sharu koddevi emmennaka dammaru helage namad addiyum faseha kamaka nuwana खासको मुस्कुरिना खासको अंगेनुना कुडकुदिना एहमे मी बोडु जमाए मुस्लिमुं एम्में अलकमगा एंजॉय कुरम वेगे अलकमगा उफा कुरम वेगे हिंगम जहु होदम वेगे सवाबा दरुम जमाई गोतेगा होदु मट्टका बरकते रमदान मा खास कमेम्मी तरावीह नमाज शरो कोद्दे अल्लाहु अकबर हतीमु नुकुरे विदानति अवस नारुवा ए व्यापारी मुआमलात कन्नहदा qari miha evs majbur nuko riti go Quran kiyawaye aduwaha fahatuga rangalu imamenge fahatuga Ramadan muge kommere ku qiyam kureveto balanche sabaki man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Ramadan muge kommere ku qiyam ku fimiye iswediya huriha fafe men Allahu fusawa emmere evs hembi mafarwa ko kollage nuwanata जमात में नमाज करूंगे ये मैं मातीवेरी को एकम एमएन की हिनतो जमात दानी मन قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله امام ميها يا एकोगा नमाज फशान इम्मा फी मी कर रेगंडुगे अळुकं इक्को मैं अल्लाह लियुगाफ हदि एकम कुलदानो नु मीहा वेस रे अळुकं इक्को दूकोनु दास तिबा ड्यूटी तिबा मसक्कदुगे नमज कोमेस वगुत कोळें होदा लागे इशा नमाज फतिश नमाज देते रेगा देरको नमाज कोल्लवा vituriಗೆ ಎಡ್ರಕೊ ಕೊಲ್ಲವ ಮಿವರು ನುವಾನ ಮಿಹಗು ಹುಣ್ಣಾನ ಬಾ ನೋತೆ ಎವ್ವರೆ ಫುರಿಯಮ ಕೊಲ್ಲವ ವಗುತೋತಿವಿಯ ಎವ್ವರೆ ತಂಕೊಳಗೆ ಇತುರು ಕೊಲ್ಲವ ನಮಾದು ದೂಕೊಂಡು ದಾಶೆ ಎಮ್ಮೆರಿಯ ಕುವೆಸ್ ಈ ರಮದಾನ್ ಮುಗೆ ಕಿಯಾಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ ಮುಕಂ ಲೋಬತಿ
akhunna ukhtu roda mahattaka algon men save kuranchi algon menge rufia fasa algon menge bank account bodu kora gannu nuni ramadan mahuga kaaduge bawettaka kewma buimuge samana wanwarta gina kura kam vesnu am musumuga sadaqa kurma khairat kurmuge thawab wure ramadan mahuge sadaqa ta khairat ge thawab etag guna ingitur komme heu kam ramadan mahuge etag guna ingitur wafada sadaqa ta khairat ki warabbodu heu kam ingi ramadan mahuge komme duwa ku sadaqa kureve to bada mahinga evaru nuvies ki vani deetaraku sadaqa kolleve to ehe musma wure gine khassa ko fahudi hegga komme reku sadaqa kureve to bala mahinga laylatul qadri vilere gelli nudane rung insha Allah en has masara wure gina du sadaqa kuri kamuge sawab daruma enien Allah subhanahu wa taala qabul kurva sawab devwana ehem ve algon men save kurbi ehem algon men roda mahuge kharadu kuda kurambi ehem ve algon men algon menge fasa rakka ko algon menge muslim akhunna ukhtun hissa kollambi algon menge warag gina akhunna ukhtun dati halu ge bawle e dati halu algon kannenge sifa kuraka e dati halu algon menge kakavves nenge rangala kiya deka ennama is by video ta by wahakata fene algon menna ive algon menna e fenuni ma iuni ma algon men hiten oi miha ko ladu gannana kaaboy hada hiten oi miha ko ladu gannana rufiya tala buruwan adives mihon israf ko hituri gotakan lari hedakon hadani algonuge wamir gabulu kurani emihunge wamir marwafawati ehnnonnama algon menge duniyege kangol to haluge jihvati be muslimunna algon menge kofi ge adadu madukolla wegen hissa edden algon menge hi ruhene hennunta nuni gama ahamiyat kan devene mi ma masar ki lobete akhunna uktun heena kurmuga emme ma masar ma nabi alayhi salatu wassalam ameduga sahabe kalum bidalwani ekalege faana ki ajwadun nas bil khair emme dilati insana khassako idha kana ramadan mas asinama كان أجود بالخير من الريح المرسلة قد وارولي كفر بسكليك فانو ما ديلتي وجنبه إبس إتشركانو كربانو هي فاتوه بس سوا دبواني الله أكبر كم فدريوتي نمونا صلى الله عليه وسلم كي هالقول منجي سقافين هارنغلينو كيوما بوي منجي سقافين هالقول منجي رودا ما هوجي تراوي سقافين أي تراوي باي ورق جينا ميهونا نماذ كنون كيانين كيه mihun namadu kurima den angala kewuma kammi kiyani bodati party taka kulivar taka sakarata majala loweti akhunna ukhtum algon menge baje he barakati ramdo maha hagigi maanaga istiqbal quran ramdo maha hagigi maanaga algon menge baje he ramdo maha marhaba kiyan egotun loweti akhunna ukhtum ميدو عزوم كورن جه بركات رمضان مس اكو غا هيوغتو غا بينون كورن وكين خاص كفه دي هاي ليله القدر وليره داهيت كمغا يعني الله سبحانه وتعالى وهي كربا وني ليله القدر خير من 1000 شهر خاص مسربره ان خاص مسربره ليله القدر وليره هيو كمبوده ايريغا كورا كوم هيو كمكي ان هاس مسوره هيو كمي انبيما اريغي هيو محروم والجميع كما النبي عليه الصلاه والسلام نندفاني محرومك من حرم خيرها فقد حرم ليله القدر وليله محروم والجميع كي محرومك اي محروم فورمي اي بد نصيب وريك اجباج جوي جميع كي الله سبحانه وتعالى باجوري قربان ميه نصيب وري قربان ميه کو ارے محروم نو قربان هنونتو كينتو بدي قبول كوراني رمضان ما هوجي ريتن إكو منكرات توجا فيانو دا كنكموجا إسراف كورموجا هيدا كوفا إيجو تنوباكن توجا هيا كوفا هتاميس فيليريا فارلاجن هورفا نوتا علامة تكبلاجن ليلة القدر فيليريا كان كشور كوفا إيرين إنهاس مصر دماغن ميوان كمتو نو منقول كمن نون إيكي الله سبحانه وتعالى ماتيوري ثوابا درم دفني كم بايكتو اخلاص ترينا تدوري مؤمنون بايج قبون قدر كمان الله باجور كلي وفافوا ميهن افدميه كومت قالوا بيت اخونا اختم
ميدم فيشك ميوقتم فريق على من إخلاص تري وانجه الله سبحانه وتعالى كتم وانجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهذه هي حالة بيان كرم ما النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كويس على كم تيار ودان وجنوا فهذه قالوا كم تيار ودان جنوا دنيا إكون إكاري كرفا فأصحاب كلنا عيتكا فايشين دودان جنوا ري على كم جا دعاء على كم جا ريجن على كم جا alkamuga busy velava ekte faanuga atukuri olalava kamaru baru kollava minna ves durajhi wada gannawa regano ailage mihun nangava alkama subhanallah komfada ruhani wagut koletto ei algon me miyadu azum kuram vi kamaki ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha dasko devani laylatul qadr vilere go ummiduga dua kurashe gine allahumma innaka afuwun allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni الدعاء بركور بإله إبا إلهي فافا فسوا من لوبي كربا إله ميولوك فافا فسوان ديبي لبويتي أخونا أختم رمضان ما بيجي هنيها فيانو دا كانت تكون دور هلي وامسك كور رمضان ما هو بيجي نو بان كانت تنقلون منجي نفسه دور كورن عادة كورن رمضان ما هفاوغا تدوري إخلاص تري كما يوغا إيمان كما يوغا فاتل ثابت كورن مسك كورن رمضان ما هو جنيداعه إبّا هندون توميدية هنبّا كيكة توانني يا باغي الشر أقصر نبّا كم جاهل ورين نبّا كم تتوق فيدي فتي بميهن نبّا عادة تنجي فتي بميهن أقصر خطالاش رمضان مس أتوجه توبة واشة حق مجر رجوع واشة ويانو دا كنت تدو كلاش إكما كويس رمضان مس أما بميهن algon menge bay mi honna ka iggo takavvis e dhamiru he nuleve warang hitamo kame lobeti zuwano lobeti akhunna ukhtum he lama hinga ya baghi sharri aqsir gos kanta takun dur helive to bala ma hinga algon menge majlis ta ghiba bunuma neti moshun debawdo ma mistagunge muslimunge haburan eruma dogu ahaga dekkuma mi viano da amalun hutta lange bajhe ei algon menge tere goy norakka teri wabai abada abadu algon menge waran gina bayka engigenna neengi koreve kame ramba mah kiwe to khassawani ramba mah khassawani saubaki rodage aslumane ki huttalun durhelivun fafatakun nuba aadatakun goskandatakun durhelivun ehem wima ghiba bunuma netimoshuma debawdum mi huri hanu bane gane amal takun algon durheli wanje algon dura katir kuranje rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj gende unurega ekale gfana feni wada genni wi bayaku mihun eba mihunge atuge niyafati tawani dagandun tunuko diguko eba mihunge burda ala nola le ohre munde e venu ga mihun watam fenige men nabiy sallallahu alaihi wasallam jibril alaihi salam dannawani ei kum baitto e vidalwani ei mistakunge maska mihunne subhanallah ramadan mahu galgon me mu'minunge maskage galgonge roda nugelle nato bayen ilmu warin iswediya salihum vidalwani ramadan me sekanyen rode hure miege ghiba bune finama e roda gado kurash wudu wasalun iada kurash evaruge norakateri faafeike mu'minunge ghiba bunumaki muslimunge ghiba bunumaki mihunge maske umaki ehmi ma ifafa ngalgon me duru heliwan jehe al-imam mujahid rahimahullah widalwani timamiha ge roda salame kuram beenum wa miha ena ghiba bunuma dogu hedumun duru heliwas ghiba bunuma dogu hedumun duru heliwas erne ge roda salame wan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ekale gfanuge ekuerina vidalwa kamgave rode tibenya miskituge tibe mahingash rode duho berad nugusve to bal mahingash miya sual kurani kivegen to rode hunneru gaden gine wagutu miskitu gawlem mi miskitu ga heda kurammi vidalwani harme rode salame kuramegen rode gellum wa gos kantatum salame kuramegenne du rakkater kuramegenne lobeti akhunna ukhtum limal muge kuring algon men handanan alum balum gennan ebaje ramadan mahattaka algon men ufa kurammi adi heoniye gane ikhlas terwan jehe ramadan mah tayyar wan jehe kan
Ramadan mas ege emme furihama manega ada kurmataka algon men ikhlas terve te duarive hivvara ekuga masekke kurange baje te duniyega baacheveri kandibeto मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेगवान का साबे करूंगे नमूना एक देखी इस विद्या सरफ होंगे तकवा वरी कमा सोली होंगे हिव्वर लिबी गने अलगुन में बेफुंगे इखलास तेरी कन लिबी गने अलगुन में रमदान मसहेद कुरंजे पूरी हा वाजिब तक रक्का तेरी वे हराम कद कुदुर हेलिवान जे वकिन खास को अलगुन में न फरवा कुड कुरेवे कन तक मैं फैन नंगे हुमालू rahmuge gulung kada fatibung akhwan takan kada fatibung ikan kamu ngalgun men salam birakat riwan jihene lailatul qadri wilele darume sawabu mahrum no eveto ramadan mahuge sawaba daruma furiyam go beto ehni man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ko rabbani raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan thumma salakh ولم يغفر له emi hegge moonu no veya modevich emi ko gelli halaku wech emi ko baach verich ramadan maha baddaluwe ramadan mas feshigen gos nimunu irugames enage faafadu wonu miha ekamataka jibril fanu dua kurevi hadi man nabi alayhi salatu wassalam ami bidalu ehmi malobeti akhunna ukhtum أقول من الله سبحانه وتعالى تقوى وريه إكلام جديد وتكلام إخلاص تريه بركات رمضان مسناتي كم وفاكو أقول من هن يخالصكم الله تبارك وتعالى دعاءكم دنوا إكلام حضرة سوابا درمين يدي روده فرود مهجي خيرات بركة اللي بيجنن وجه دعائك الله سبحانه وتعالى أقول نشا تيمها روبيت أخونا أختنا أدي أقول من ما بفعلنا أقول من عائلة جميعنا أقول من جامي دارينا أقول من إمها أخونا أختنا من الله وتوفيق دبهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته शुक्रिया शेख आदे मिहा गिना वागुत मी पोडियम गे हेद कुरेवी कम गा विन मेस अरुंख फाह गे नुकुरेवे वडा तिब्बे बेफुण अदिस्मी अफ्ला निम्मादम बेणो वाकम वर शौगरि कमायक शेख गे वाहक अडोसम अदि बल्दम हुरिया बेफुण तिब्बे कमट का वरन क्लास कमायक शुक्र दनो अदि एफो अळगुन्मेंगे मी दावत गबूफुल कुरबा मी दरुस गंदवी कमटका शेह बरंग क्लास कमायक शुक्र दनो अळगुन गबूल कुरागतुगा शेह ग दरुस्गा जुवानुन्ना कुडकुदिना अंगेनुन्ना फिरहेनुन्ना दोस्ती मीहुन्ना अदि मिहेंगस मुजतमोगे हुरिहा दायरेगे मीहुं रोदया अदि हेद कुर्मा अळकंतका गुले गोतुं अळगुन्में अमल कुरंजे अळगुन्में इतुर समाल कंजे देंजे अदि खास गोत्तेग रमदो मह अळगुन अमल कुरंजे वर बावरु रंगळु एम्मे रंगळु सुल्ताल मेन्न हंदा कोद्दे बा वर बड शुक्रिया शेख अदि एफो मी दरुस रावा इंतजाम कुर्मुगे एम्मे हा कंततोगा मिनिस्ट्री गे दवा सेक्शन गे एम्मे हा मुअज्जफुन एकुरेवी बुरा मसक्कतन एफरातका बरंग खलास कमायकु शुक्र दन्नोमु वडांते विकमटका अदि मी दरुस बल्दम गंदवा कमटका एम्हा बेफुन वरंग खलास कमायकु शुक्र दनो मी हिसाबों मी हफ्ला निमुनी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू